Bara ya kiuteti gatagati ka gavana wa Kirinyaga Anne Waiguru na murugamiriri wa atumia wa Ngũi Ngirici ndiguthiraga yatira thutha wa Ngirici kuri Waiguru atige kumurota iguru ya gutharara kwa motungata kaunti-ini ino. This thing is beyond politics. This thing is about someone who does not care about the people who gave her work, somebody who is not ready to work for the people of Kirinyaga apart from playing PR. Ngirici augite gutharara kwa motungata thibitari-ini ya Kirugu ya gucungirwo ni gavana uyu gufuta aruti amwe a wira undu umwe na kwaga mitaratara mirungiriru utongoria-ini wake. She fired herself, the cleaners. So was that compromise or it was her foolishness of firing the cleaners? Munini wake Waiguru augite ndarahoyohio ni thu ciake cia kiuteti akiuga wira wake no umwe tu wa gutungatira muingiro wa mwihokerio utongoria wa kaunti ya Kirinyaga. Na najua tulikuwa tunasema hatutafanya siasa. Mimi nilisema hiki kiti sikuletewa kwa nyumba. If you want us to stop development, kwanza tupigane kule kiwanjani. Jeshi ni nayo. Kwani sina jeshi Kirinyaga? Hiki kiti nilipata namna gani? Gukiri uguo ni augite ni kuri na njama ya tete mwe gicigo-ini giki ya gutigira motungata ni matharara kaunti-ini ino akiuga ni haririe kung'ethanira nao. Na wafanyikazi wengine wetu wafanye sabotage hospitali ndio ionekane ina uchafu atifungwe watu wa Kirinyaga wapate shida. Wasindo katika jina. Wao watu wafanye nini? Washindwe. Icekuhe bara ya kiuteti gatagati ga atongoria eri koretwo igithie na mbere kumana na gutharara kwa motungata thibitari-ini nene ya Kirugu ya o mundu akirota uria ungi kumana na gutharara kwa motungata maya. Handu-ini ha Kameme TV ni njitagwo Ngugi wa Gatua.